Satang katu kanibnai bagi paipa kinyo yakalat banjit economic mat saying dobar thawain ke jala Meghalaya house nam arja arpulai kalier election hasela konstitusi kelas dang banki na kejing hiar kinong elam keseng sain partai Bharatiya Janata Party BJP men hak khalai terik weyong arjar arpuar hamajai banjalap nak benta ke kong arina hnyuta kalong kemi ke bapen kre bha ban aireng nakani ke konstitusi kinong elam kle hiar sekate konstitusi ki kentup yu am chubau National Vice President ke BJP Badikmi ke parti Meghalaya uba Ernest Mori President ke BJP Meghalaya Unit uba Elhek MLA ke BJP na punthorong kra uba Daniel Walang President BJP East ka sales na lor kitkot nongkit kam ke BJP Shela Mandal bakan thup uba Joshua Warji President kinong song snong bat kiwi pat Sinjam ke Baningkong ke Bangang ayam kum kadak kashin nakani ke than Shela ke balong kata ke long kemi ke ban yang kum ka candidate ke ban long kata ke nongbi Kemat namenta usuk uduk namenta कने का थान के जोंगी का बदन हपड़ें के जिंगे सबसे पहले हम सबको शुक्रिया और थैंक यू और जीसू नरसों तो ये मेरा पहली बार है जो इलेक्शन खड़ा है महिला का तरह तो एक महिला का दुख सुख बांटने के लिए महिला चाहिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हम लोग को बहुत सहा है बहुत जहाँ इतना दुख का साथ में हम लोग सहताया ये बर्दाश्त किया 35 साल आप लोग चुपचाप करके सहा इस बार आप लोग कुछ करो कुछ नया बनाओ कुछ नया सोच क्योंकि हर घर में सबका आशा है tengah day kata ka kuanjong mustar ka bana sabar ka bami kata ka sin ka baningkong na menta ka de ka Shela konstituensi banlong kata ka bangkit bangba sagi parash babara ko we ka de ka konstituensi banglong kata ka nongyalam khmat namar ha ki than bi nga sanduat kom kata ka long ka me namar nakapor sa kapor Sinda, sinma, nga siyeng, hagapor ka badang yay tantay, nga babantang kijingkir. Kamtam kilong kamay, day ka jingkir ka bakir tam hapo ka jingim. Damar ka laway jong kayin, bangkit bangba, ladam iptit ulong ka pa, day ka bakir, baka basyantam. Teka ne, day ka lantay, banglong siya nga kata kalong mikmat, kabang baklo, sa ginang pagba kita akan ka konstituensi. Kendala jirtiap ka kertiang sangi way pangi way ibawan kerpang hakane ka jaka bawan ay mutsim hakane ka jaka kabang yalong kane ka sngai ka bakerpang kabapniang buram isa coba au ibalawan kenang komutaw National Vice President bangwan yung kajak angde ta ay ka jingtap ketay ka bajam banglang kum kadak ka buram ngala job sautem arfo swem na BJP sitem ngaile ada kongres uga job bangani phai yang sing BJP bane namar bangani ka party ka bagi tip kum ka Bharatiya Janata Party ka party jong baru kinong India hakani ka party jong ka BJP there's no differences between all the residents or all the citizens of our country baru kinong snong jong ka India ka jongi kilong kumjo bat ka bakam sotrat sibode namar bagi yo ya unong yalam jongi prime minister jongi our beloved prime minister Shri Narendra Modi ji obade unong yalam oba iki baduk haduk kata-kata bila yo hakani ka pot jong covid 19 ngalalong minister kata por juga health department bagila yo shibun ba ki jingarap dak banta bat ai ki jing kirku kedo ba ki jingarap dak banta ki bobor ki pat nong song jong kene ka state Meghalaya ka jongi bar kumjoru ya ka Meghalaya baro ka we balay ong gupta namar baw Narendra Modi ru prime minister jongi o wan na ka yeng ka baduk adu kata-kata badai pa jo ditang nong desya hante po railway station nang kata ka daw usgo tho ya ka jige ya ka kya ka shen jongi baduk ki jongi ki breu jongi hapo ka ni ri India hi baro ka we ta dei na ta ka daw ni khot bat ni yawe rifi bahu news nem arpo buat arfulai bagi dia beri pengklaim bagi dia beri yo MLA de ka MLA nak ni constituency ke balaban ai ke jing sekri ke ban ai ke jing trai ke jong ki nak benda ke bhagamiat ke roi ke par ke development nak benda ke ni ka constituency bagi state hi baru ke we गांव-गांव में जाके
घर घर में ये मफलर देगा कि नहीं देगा? हाँ, सब लोग यहाँ जितना लोग है गांव गांव में जाओ, जाके सबको बोलो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ऐसा स्कीम दिया, चूल्हा ने बनाने के लिए गैस दे रहा है, चावल दे रहा है, दवाई दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो मोदी जी जब तक है दुआ करो और मोदी जी का ही मेंबर बनने के लिए कोशिश करो, उसकी लीडरशिप में हम लोग सब रहने के लिए कोशिश करो। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हाँ, घर घर में जाके बोलो, हर घर में जाके बोलो। ये करके ऐसी सेला कंस्टिट्यूंसी ऐसा बना के रखो, कोई दूसरा पार्टी आ नहीं सके इधर। करेगा कि नहीं करेगा ये? हाँ, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा ताकत कम दिखाई दे रहा है। थोड़ा तो ताकत तो होना चाहिए। कोई लोग तो शायद हिंदी नहीं समझा होगा, इसलिए हो भी सकता है, लेकिन इसकी ताकत लगा के आप लोग आज से ही काम करना पड़ेगा। ज़्यादा दिन नहीं, 250 दिन समझो, 250 दिन है। आप लोग एक एक आदमी, 250 आदमी का घर में जाना पड़ेगा, गांव गांव जाके एक एक मफलर सबको बोलो आज से बीजेपी बन जाओ, बीजेपी का सदस्य बन जाओ, और बीजेपी यहाँ से हमको जिताएंगे, और यहाँ से हमारा कोटा है, एक कोटा है, मिनिस्ट्री में कोटा मिलेगा तो हमको देना चाहिए। ये सब जाके बोलना पड़ेगा। ये बोलने से ही ईश्वर भी आपका पास खुशी होगा। जो आपका लिए अच्छा काम किया है, आपके लिए अच्छा काम कोई ना किया है तो ना, किया कि नहीं किया?